Dragomir, poznati slovenačko-hrvaški film Houston, we have a problem. Ogromno je ljudi uverio da je Jugoslavija imala vesoljski program koji je čak prodala sad. Ti si napisao knjigu Između ambicija i iluzija, nuklearna politika Jugoslavije 1945-1990. Da li je ta storija slična, ta priča slična kao sa vesoljskim programom? Znači, je jedarski program postojao ili nije postojao? Ovo je prilično različita priča. Nuklearni program Jugoslavije postojao je, začet je već posle Drugog svetskog rata u dosta teškim uslovima, iako nije bilo nikakvih niti kadrovskih, niti institucionalnih uslova, iako je vreme posle Drugog svetskog rata bilo veoma teško. Ekonomska situacija loša, jugoslovensko rukovodstvo se odlučilo da krene u jednu sasvim novu avanturu, istraživanje nuklearnih pitanja koje su u svetskim razmerama bila potpuno nova. Tako Pavle Savić, jedan od vodećih stručnjaka i fizičara, fizikohemičara u stvari jugoslovenskih, koji je usto bio i član Komunističke partije Jugoslavije, tokom 1944. i 1945. u 2 navrata boravio u Moskvi, pokušavajući tamo da istraži mogućnosti da se u Jugoslaviji pokrene pre svega institut za fiziku, ali kasnije se ispostavilo da je u pitanju pre svega institut za nuklearnu fiziku. Posle njegovog povratka, iako je Jugoslavija se sukobila sa Sovjetskim savezom 1948. godine i nije bilo pomoći sa te strane, osnovan je prvi Jugoslovenski nuklearni institut u Vinči kod Beograda, januara 1948. godine. Međutim, tu se nije stalo, zahvaljujući podršci jugoslovenskog rukovodstva, pre svega naravno Josipa Broza Tita, ali veliku ulogu u tom imao i Boris Kidrić, koji je bio na čelu Savezne planske komisije. Ubrzo, već 1949. godine, osnovan je i nuklearni institut Jožef Stefan u Ljubljani, a 1950. godine i institut Ruđer Bošković u Zagrebu. Dakle, svi jugoslovenski veći republički centri su dobili svoj institut. Država je povezivala rad svih tih instituta već od samog početka, a posebno 1955. godine kada je osnovana Savezna komisija za nuklearnu energiju, koja je imala u stvari zadatak da koordiniše i usmerava celokupan rad u zemlji po svim pitanjima nuklearne energije, nuklearnog zračenja i tako dalje. Dakle, sve je to bilo centralizovano. Savezna komisija za nuklearnu energiju je radila pri Saveznom izvršnom veću, a na čelu je bio Aleksandar Ranković, potpredsednik Saveznog izvršnog veća, jedan od vodećih jugoslovenskih komunističkih rukovodilaca u to vreme, što govori o značaju celog tog programa. Naravno, o značaju govori činjenica da je on bio zadužen za unutrašnje poslove i pre svega za tajnu policiju, tako da i to nam govori o značaju koje je država posvećivala tim pitanjima nuklearne energije. Ja. Tu su zapravo 3 ličnosti bile, ako govorimo samo o toj stručnoj strani. Znači, Pavle Savić, koji je već radio sa Marie Curie, kao što znamo. Da, i onda je tu bio Supek u Zagrebu, Ivan Supek u Zagrebu i bio je Anton Peterlin u Ljubljani. Naravno, Savić je bio tu prva ličnost, jer su zbog toga odlučili da Vinča nekako ima prednost u toj trojici, trojedinog naroda, kada da tako kažem, jer ipak Slovenci su uvijek htjeli nekako da idu naprijed i to je bila ambicija Borisa Kidrića, recimo.
Pa sigurno je to uticalo na činjenicu da Vinča na neki način ima primat, na kraju krajeva prva je osnovana, međutim svakako na to je uticala i blizina Beograda koji je bio glavni grad tadašnje države u kome su bile skoncentrisane sve savezne institucije. Istraživanje nuklearne energije bilo pitanje koje je pre svega bilo povereno saveznim institucijama i kao takvo je i forsirano tokom čitavog vremena sve do kraja 60. godina kada je Savezna komisija za nuklearnu energiju ukinuta. Naravno, suštinski sve tri ustanove su bile ravnopravne, one su svoje programe, tako da kažem, prilagođavale programu Savezne komisije za nuklearnu energiju, koja se trudila da se ne preklapaju njihova polja istraživanja, da svaka ustanova dobije određenu sferu, određen segment tih nuklearnih istraživanja u svoju nadležnost, tako da recimo krajem 50. godina Vinča dobila istraživački reaktor, iste godine, 1959. godine, završena je izgradnja ciklotrona u Ruđeru Boškoviću, a od 1960. godine je doneta odluka da se u Ljubljani gradi reaktor Triga Mark II, koji je pušten u pogon 1966. godine. Dakle, sve su to bila nuklearna postrojenja koja su u svojoj suštini bila slična, ali su ipak se razlikovala po svojim mogućnostima, kapacitetima i sferama delovanja u okviru jednog zajedničkog nuklearnog programa. Naravno, nije se to tako uvek doživljavalo u pojedinim od ovih pomenutih ustanova, instituti su se često sukobljavali, već tada je postojalo uverenje koje ste i vi u vašem pitanju iskazali da se suviše daje u Vinču, da se najviše sredstava i najviše zadataka poverava Vinči. S druge strane, Savezna komisija za nuklearnu energiju je kritikovala institute u Zagrebu i Ljubljani, pre svega u Zagrebu, da koristi sredstva dobijene od Savezne komisije za nuklearnu energiju, koja su bila namenjena pre svega nuklearnim istraživanja, njima da ih koristi za neka druga fundamentalna istraživanja u oblasti fizike, hemije, biologije, teorijske fizike i tako dalje. Tako da u principu tokom čitavog perioda postojanja nuklearnog programa postojali su sukobi, surevnjivost, čak je to izbijalo u povremenim trenucima i u otvorene sukobe koje je Savezna komisija za nuklearnu energiju pokušavala da suzbije i da sve ove tri ustanove, a i druge institute koji su vremenom i organe koji su vremenom formirani, da ih okupi na zajedničkom zadatku istraživanja nuklearne energije. Pa da, to su obična prerivanja, naročito u međunacionalnoj državi, ali nešto si i ti pisao o tome. U Vinči se ipak dogodila neka nesreća koja je bila tako dosta tajnovita. Šta je zapravo s tim bilo? Sad čujemo da će čak film biti o tome. Tako je, desila se nesreća koja u suštini nije bila preterano tajnovita, naravno na nesreću jugoslovenskog rukovodstva koje je sigurno želelo tako nešto da prikrije, ali takvi su bili uslovi da to nije bilo moguće. Naime, pre ovog istraživačkog reaktora koji sam pomenuo, u Vinči 1958. godine u maju mesecu pušten u pogon jedan školski reaktor nulte snage koji je praktično služio samo za obuku kadrova i za vršenje nekih eksperimenata. Nekoliko meseci posle puštanja u pogon, 15. oktobra 1958. godine, došlo je do akcidenta na tom reaktoru, pri čemu je oslobođena velika količina zračenja i ozračeno je preko 30 saradnika Vinče, od toga njih 6 u velikoj meri. Dakle, praktično primili su smrtne doze zračenja. Veoma brzo se reagovalo, zahvaljujući vezama pre svega Pavla Savića, ali i drugih članova Savezne komisije za nuklearnu energiju. Stupilo su u kontakt sa Parizom, sa bolnicom Marije Kirije u Parizu, koja je praktično jedina mogla brzo da pruži pomoć jugoslovenskim atomistima koji su bili ozračeni, i oni su prebačeni u Pariz, gde je izvršena operacija transplantacije
kosne srži, zahvaljujući dobrovoljnim donatorima i naravno vrsnim lekarima ove bolnice, koji su uspeli da spasu život svih ozračenih, osim jednog, Živote Vranića, koji je bio student, koji je radio praktično svoj diplomski rad u Vinči u tom trenutku kada je stradao, kada je bio ozračen. Dakle, on je preminuo, ostali su preživeli i nekoliko meseci kasnije, početkom 1959. godine, vratili su se u Jugoslaviju, kasnije su se oporavili i nastavili su praktično sa svojim životom i radom kao i ranije. Kažem da nije bilo tajnovito jer odmah izašlo u javnost. Naime, već nekoliko dana posle nesreće Savezna komisija za nuklearnu energiju izašla u novinama, je izašla sa jednim obaveštenjem da se akcident desio, a već kada su ozračeni iz Vinče prešli u Pariz, već se više ništa nije moglo kriti. Dakle, međunarodna javnost je o tome sve saznala, novine su pisale, naravno u skladu sa tadašnjim političkim sistemom i mogućnostima medija i slobodom govora u medijima. To nije bilo na svim naslovnim stranima, nije se davala dovoljna pažnja, ali jednostavno informacija je postojala. Kasnije sve to već više bilo u javnosti, izlazile su notice u novinama o oporavku jugoslovenskih atomista, o njihovom povratku u zemlju. Kasnije su ovi dobrovoljni donatori, lekari iz Pariza dolazili u goste kod njih, posećivali su Vinču, letovali su na Jadranu, obilazili su Jugoslaviju, a praktično sva jugoslovenska štampa je donosila njihove fotografije i obaveštenje o tome kuda su oni putovali, zahvaljivali su se što su spasili život atomistima iz Vinče, tako da praktično tajnovitnost nije postojala. Naravno, sve je kasnije kontrolisala državna bezbednost, bilo je pokušaja nekih od ovih ozračenih koji su se oporavili da objave svoje dnevnike, to nije dozvoljeno, ali već od 70. godina sve više priča o tome izlazi u javnost. 1976. godine je snimljen jedan TV prilog ozračeni u koprodukciji Radio-televizije Beograd i francuske televizije. Početkom 2000. godina, ja mislim 2012. je snimljen još jedan film Diploma za životu, dakle o Životi Vraniću koji je stradao tom prilikom. Zatim bilo je naučnih radova, naravno već 1960. godine Međunarodna agencija za nuklearnu energiju za atomsku energiju je poslala svoju delegaciju u Vinču da ispita razloge izbijanja ovog akcidenta. Došlo se do zaključka da je u pitanju bila mešavina kadrovskih problema, dakle nestručnosti u rukovođenju tim reaktorom i tehničke nesavršenosti zaštite od takvog jednog akcidenta. Kasnije, evo, u novije vreme napisana i knjiga, Goran Milašinović je napisao knjigu o lečenju ozračenih iz Vinče u Parizu, trenutno se snima još jedan film, tako da u principu događaj nije bio tajan, naravno on vremenom dobija sve više i više na popularizaciji, ali u tom momentu jednostavno u skladu sa društveno-političkim okolnostima o njemu se nije moglo više pričati, ali jednostavno nije bio tajna, postojala informacija o njemu. Pričao si zapravo o tome kako u jednoj siromašnoj zemlji počinje takav program. To je dosta interesantno. Tada je Jugoslavija bila vezana na Sovjetski savez i od tamo zapravo nekako prolazi ta ideja preko Savića. Onda sa druge strane, kao nesvrstana država, desetljeće i po posle toga, zapravo ona se zalagala za mir bez jedarskog naoružanja. Kad je bila građana nuklearka ovdje u Sloveniji, preuzela se Westinghouse, znači zapadna tehnologija, američka.
U međuvremenu, barem tako pišeš, a i drugdje se to moglo pročitati, Jugoslavija se dosta vezivala na Indiju i očekivala da će joj Indija pomoći kod toga. Tu je i Francuska gde su se liječili, znači Francuska ima jadarsku energiju. Zašto, kako se tu orijentisalo jugoslovensko rukovodstvo? Zašto baš Westinghouse? I onda za kraj možda još jedno pitanje. Marijan Kranz, to je poznato lice, on je bio vođa kontraobaveštajne službe JNA krajem 80. godina. On je bio uveren da je JNA bila spremna da upotrebi nuklearni program. Znači da bi Jugoslavija mogla da ima nuklearno oružje i da je imala JNA dovoljno kapaciteta da to uradi. Kranz uz Gret je i igrao u ovom filmu Houston imamo problem i pomogao ekipi. Što ti misliš o tome? Pa kada je u pitanju orijentacija na međunarodnom polju jugoslovenskog rukovodstva, ono je vrlo vešto koristilo u stvari svoju opštu političku poziciju, spoljno-političku međunarodnu poziciju u celom tom periodu hladnog rata. Naime, do 1948. naravno postojala je striktna vezanost za Sovjetski savez i zemlje narodne demokratije. Posle sukoba sa Informbijom 1948. godine, kao što i u drugim sferama spoljne politike Jugoslavija koristi svoj položaj i pokušaj da bude nezavisna, vanblokovska i vremenom da izgradi i da učestvuje u pokretu nesvrstanih zemalja, tako i na polju nuklearne energije. Naime, već krajem 40. početkom 50. godina jugoslovenski stručnjaci iz ovih pomenutih instituta odlaze na eminentne zapadnoevropske nuklearne centre i tamo se edukuju. Dakle, odlaze u Veliku Britaniju, odlaze u Francusku, odlaze u Dansku, odlaze u Norvešku. Odatle se vraćaju sa velikim znanjima i nastavljaju... Da, i Norveška, izvini, i Norveška dosta se ispostavljala ovdje. Tako je, nuklearni centar Kjeller kod Osla je bio mesto gde su mnogi Jugosloveni odlazili na usavršavanje, neki su i doktorirali tamo. Veoma razvijena nuklearna, praktično može se reći, sila u tom periodu. Dakle, Jugoslavija je koristila i njihova znanja i koristila taj svoj položaj da stekne što više iskustava kroz tu saradnju. Naravno, sarađivalo se sa velikim silama, dakle sa Sjedinjenim Američkim Državama. Posle pomirenja, da tako kažemo, sa Sovjetskim savezom 1955. godine nastavljena je saradnja sa ovom silom i na tom polju. 1956. godine je već potpisan sporazum o saradnji. To se, dakle, u kasnijem periodu nastavilo, da tako kažemo, na sve tri strane i na obe strane hladnim ratom podeljene Evrope i sveta, ali i u ovom trećem pravcu, dakle, koji je i pomenut sa nesvrstanim zemljama. Jugoslavija je kroz pokret nesvrstanih nekoliko puta pokušala i da institucionalizuje tu saradnju, dakle da postoje organi u okviru pokreta nesvrstanih u kome će sve ove zemlje trećeg sveta koje su učestvovali u tom pokretu da razmenjuju iskustva, kadrove, da jedni kod drugih usavršavaju, a takođe Indija koja je pomenuta posebno je zanimljiva zbog te 1974. godine kada je izvršila praktično svoj prvi nuklearni test, kada se saznalo da i ona, dakle, posjeduje tehnologiju za proizvodnju nuklearnog naoružanja. Jugoslavija je u diplomatskim krugovima branila Indiju, koja je bila pod velikim pritiscima od svih zemalja, posebno od nesvrstanih, jer govorilo se kako to da nesvrstana zemlja radi na proizvodnju nuklearnog oružja. Jugoslavija je branila Indiju i uspešno, praktično može se reći, ali je verovatno za uzvrat, počeo od Josipa Broza pa do nižih rukovodilaca, očekivala pomoć od Indije za svoj nuklearni program. Jedna delegacija je već 1974. godine u decembru i početkom 1975. boravila u Indiji. Naravno, naišla je na dobar prijem, na veliku pomoć, pokazano je dokle Indija stigla na polju mirnodopske primjene nuklearne energije, ali bilo kakve pomoći na polju vojne primjene nuklearne energije nije bilo ni pomena, tako da se jednostavno jedna od tih iluzija završila na tome.
Kada je u pitanju drugi problem koji je postavljen, dakle pitanje da je JNA htela i mogla da napravi nuklearnu bombu, a potom i da je upotrebi, pa može se reći da su postojale ideje, da su postojale namere, to u više navrata da se tako nešto ostvari. Prvi put kada se javljaju takve ideje neposredno posle sukoba sa Sovjetskim savezom, dakle već 1949. u jugoslovenskom rukovodstvu se javlja namera da se napravi, zahvaljujući njihove svesti da je tu Pavle Savić, da je tu prvi institut, da su potom i drugi instituti tu, da se već formira kadar. Oni su očekivali da se napravi nuklearna bomba. Postoje tragovi i kako u memorskoj literaturi, ali i u arhivskim izvorima da se to htelo, ali jednostavno to je htelo državno rukovodstvo, ali to u tom periodu niti je bilo moguće, niti su naučnici želeli da ozbiljno na tome rade. Već krajem 50. godina se ponovo javljaju slične ideje, naravno tada su znanja bila mnogo veća, iskustva su bila mnogo veća, prave se u okviru perspektivnih planova opšteg razvoja nuklearne energije, prave se pojedini delovi kojima se govori o mogućnostima da se taj razvoj nuklearnih istraživanja iskoristi za vojnu primenu. Međutim, tu su uglavnom zaključci da to nije moguće na tom stupnju razvoja, da je jednostavno Jugoslavija to ne može niti zbog kadrovskih potencijala, niti zbog finansijskih potencijala, niti zbog ekonomskih potencijala, pre svega zbog nedostatka sirovina, pre svega rude uranijuma, ali jednostavno ti planovi postoje, te analize, elaborati postoje i oni jednostavno govore i svedoče s jedne strane o napretku i pojačanim apetitima, kako državnog rukovodstva, tako i stručnjaka, a s druge strane jednostavno govore o nekim iluzijama, nekim snovima koje nisu bili ostvarivi. Kasnije se razvila vrlo živa diskusija o tome da li je Jugoslavija to mogla da napravi, da li je osim želje postojala izvesna mogućnost. Ja mislim da je tu najbolji odgovor u toj raspravi dao jedan od stručnjaka iz Vinče, Predrag Anastasijević, koji je u tom prilikom razgovora o tom pitanju rekao da bi Jugoslaviju više koštalo da napravi nuklearnu bombu nego da neko baci na nju. Dakle, veće bi posljedice finansijske i svake druge bile da se uđe u jedan takav projekat nego da se pretrpi napad nuklearnim naoružanjem. I konačno, konkretno pitanje koje je postavljeno u JNA 80. godina, da pokušaj, to postoji priča da je pored energetskog programa, postoji i vojni energetski program tokom 80. godina pod rukovodstvom admirala Branka Mamule, tako je. On se navodno zalagao za izradnju nekog nuklearnog oružja. Tako je, međutim, ja uvek potenciram da je Jugoslavija tada bila u velikoj i ekonomskoj i političkoj krizi, da je već malo prepomenuti pokušaj 1974. kada se pokušalo sarađivati sa Indijom, pokazao jednu drugu nemogućnost, naime, tada je već donet Ustav 1974. Uveliko je zaživelo samoupravljanje i prve rasprave o toj mogućnosti, naime, postoje jedan elaborat, takozvani Kozara, elaborat koji je govorio o mogućnosti vojne primene nuklearne energije i izgradnje atomske bombe. Dakle, već rasprave o tom materijalu koje su vođene krajem 1974. i tokom 1975. u predsjedništvu SFRJ govori o tome koliko je Jugoslavija bila nefunkcionalna kao država. Naime, svako od republičkih predstavnika u tom predsjedništvu je imao svoj stav, jednostavno nisu mogli da dođe do nekih zajedničkih činilaca na tom polju. Recimo, Sergej Krajger, koji je predstavljao Sloveniju, je tražio, ljutio se što slovenačko republičko rukovodstvo nije na vreme dobilo taj tajni materijal, čak je tražio da taj materijal dobiju sve republičke preduzeća, dakle sve ustanove koje bi trebale da učestvuju kasnije u radu na tom projektu. Dakle, već to govori o jednom odsustvu svesti
kako jedan tajni projekat treba realizovati. 80. godine su ti problemi svakako bili samo veći, ekonomska kriza je bila veća, međurepubličke trzavice su bile daleko prisutnije i naime ja sam ubeđen da jedna država koja se nalazila u takvoj krizi nije mogla niti da počne jedan efikasan projekat izgradnje nuklearnog oružja, kamoli da ga dovrši. Naravno, to ne ometa mogućnost da se parcijalno radilo na određenim segmentima nuklearnih i drugih naučnih istraživanja koja su kasnije mogla da budu upotrebljena između ostalog i za vojnu primjenu nuklearne energije. Mi smo zapravo, Slovenija jedina koja ima nuklearnu elektranu u suvlasništvu sa Hrvatskom, ali izgleda da Hrvatska nije imala interesa, barem tako se kaže, tako se vidi, da razvija to. Slovenija će sad to verovatno razvijati. Mislim, tu je mnenje dosta podijeljeno u Sloveniji. To se prihvaća nekako s jedne strane kao zelena energija, a sa druge strane temu se suprotstavlja. Verovatno ćemo imati referendum. Kako ti vidiš to pitanje, recimo neke budućnosti nuklearne energije? Pa ovako, u Jugoslaviji se već krajem 50-ih počelo razmišljati o izgradnji nuklearne elektrane. Tokom 60-ih su pravljeni razni planovi, tragalo se za lokacijom, na kraju se odlučilo za Krško. Naravno, tada je već to bilo van saveznih organa. Republike Slovenija i Hrvatska su krenule u realizaciju tog projekta 1970. godine. 1974. u decembru Tito je postavio kamen temeljac te nuklearne elektrane i već tokom njene izgradnje koja je trajala tokom druge polovine 70-ih, naime puštene u rad početkom 80-ih, razmatralo se o novim elektranama, tako da je postojala ideja negde o izgradnji oko 12 elektrana u Jugoslaviji do 2000. godine. U različitim republikama se različito razmišljalo, opet su na prvom mestu bile Slovenija i Hrvatska, čiji projekat izgradnje elektrane zajednički kod Zagreba, odnosno kod mestu Prevlaka na Savi, je praktično sredinom 80. godina već bio jasno definisan i krenulo se u realizaciju, a s druge strane i druge republike. Srbija je već imala ideju, nađena je lokacija na Dunavu negde između Smedereva i Kostolca, Vojvodina je takođe razmišljala, isto tako Bosna i Hercegovina, Makedonija, formirane su razni konzorcijumi od preduzeća i sarađivalo se među ovih pomenutih republika i pokrajina na zajedničkom radu na tim projektima, ali već početkom 80. godina je postojao jak otpor i protivljenje nuklearnoj energiji, da bi to eksplodiralo praktično posle nuklearne havarije u Černobilu 1986. godine, kada se javnost sve više bunila i zahvaljujući intervenciji koja je došla do saveznih organa, a 1989. godine donet moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana do 2000. godine. U novije vreme se sve više priča o tome šta činiti, šta raditi, naravno već u pitanju je sadržan odnos prema toj nuklearnoj energiji, neki misle da je ona jedini izlaz, da je zelena, neki naglašavaju opasnosti od nje. Naravno, moj stav kao istoričara govori o tome da će o tome mnogi drugi pre odlučivati nego mi istoričari. Naravno, tu su i stručnjaci iz oblasti nauka koje su direktno involvirane, iz oblasti nauke i tehnike, isto tako ekonomija, finansije, tu ne bih zapostavio njihove mišljenje, čak bih verovatno stavio i u prvi plan. A ono što ja kao istoričar mogu da kažem jeste da u principu istorija nauke uvek ide napred i to su ireverzibilni procesi, tako da ja sumnjam da čovek koji je razbio atom može da se vrati na vodenicu i vetrenjaču.
tako da u principu to ne govori o tome da ja podržavam ili naravno moja znanja stručna su o tome i suviše mala kao istoričara, ali jednostavno mislim da će razvoj u budućnosti ići ka tome ka s jedne strane povećavanju, svećem povećavanju bezbednosti tih postrojenja, ka što većoj efikasnosti tih postrojenja, ka pronalaženju nekih novih metoda i načina za funkcionisanje te nuklearne energije, ali mislim da ona verovatno u budućnosti. Pa i ovaj eksperiment jugoslovenski, iako Jugoslavija bila kako je bila, mislim kaže da je bio dosta uspešan na kraju, pod crtom. Pa jugoslovenski projekat razvoja nuklearne energije u ovom mirnodopskom segmentu, ja smatram da je veoma uspešan. Dakle, jedna država koja je izašla iz Drugog svetskog rata porušena, koja je bila siromašna, koja je imala minimalne potencijale naučne, koja jednostavno nije imala niti kadrove, niti imala institucije, krenule od nule praktično i možda čak ispod nule kada se računa razaranje Drugog svetskog rata, krenula je i došla je do toga da je sagradila jednu nuklearnu elektranu, da je imala 3 ova pomenuta instituta, ali na tome se priča ne završava, bili su i drugi instituti koji su na različite načine bili involvirani u nuklearne istraživanja, da dođe do stupnja da sama proizvodi izotope, da se sama trudi na primjeni nuklearne energije i nuklearnog zračenja u raznim oblastima kao što je medicina. Pa i rudnik je imala ovdje. Rudnik Žirovski vrh koji je praktično održavao rad nuklearne elektrane Krško i koja je na kraju kraja imala velike planove upravo na tom mirnodopskom segmentu primjene nuklearne energije, nuklearnog zračenja. Dakle, to je taj plan da se do 2000. napravi 12 nuklearnih elektrana, da se dalje razvija saradnja na svim stranama sveta, dakle, kako sa socijalističkim tadašnjim i tadašnjim kapitalističkim zemljama, tako i vrlo ambiciozni planovi saradnje sa nesvrstanim zemljama. Dobijen je veliki broj kadrova, to se ne sme zaboraviti, to je jedan od najvećih možda uspeha jugoslovenskog nuklearnog projekta. To su 1000 stručnjaka, 1000 doktora, 1000 tehničara koji su u raznim segmentima tog velikog i raznovrsnog projekta imali ogromna znanja i to pokazuje da su mnogi od njih ta znanja iskoristili na strani, dakle, prilikom svakog posustajanja jugoslovenskog nuklearnog projekta, mnogi od tih ljudi su odlazili u inostranstvo, tako da postoje podaci negde da, recimo, od kraja 60-ih do početkom 70-ih, za nekih 5-6 godina, preko 1000 jugoslovenskih stručnjaka iz različitih oblasti nuklearnih nauka je otišlo u inostranstvo i našlo zaposlenje u nuklearnim centrima u inostranstvu. Dakle, to su velike dobrobiti, može se reći veliki uspesi ovog programa. Puno hvala.